Yamokwa Adom TV bedroom health tips so na wotu foforo mu ne na wotu we mu nyina ye beka sa afa reproductive tract infection ho komo we komo bia infections de so ya akura so ye penitumi hadwene ne ba so no wanhwe anka ho asem a wodache ene be hadwen endpoint homeopathic clinic adaromenti enye nimdefo no wo mu di nkomo ewo yapomuden mu ensem na watchi adwada yi di kosi fi ada 5 minutes ni edi san komo yi Mr. Yenko endpoint ho yenko yes scanning no me manage to prostate scanning ye free na awudie mu so ma yenko check infections hawa yen Fredog 0244867068 enne no Dr. Kelvin Kwaten ewo ha woni eba be di reproductive tract infection ehun komo na watchi mu nyina 5 minutes tinadwoyi yenti sankobe dog yemwa kwaba Mr. Major so that's papa na watchi mo so ni e kasafa reproductive tract infection no cre ada wo medwo dai fa ye fam ye kan reproductive tract infection a no e dia yo mama na was sister fia na ye nchia ahwefo ye mo ache na the woman say reproductive tract infections infections moa wa ye ntimi fa ye ne hu na sa moa wa no mo ha enipa ye reproductive system say ye can reproductive system na organs and say nipadua na kwa na eboa oba ne bema say o betimi anyinsen and say oba no bema ne betimi ahye oba anyinsen na oba no wetimi awo afa no ho afa ne ba na emoa bebre timi say sa organs yi na ebedrum rebe no na fa anyinsen de nyinsen na oba no ntimi mfa bi na fa bema kra bedane krawa a wontimi hye oba anyinsen ni nyina no na ye sa moa wei ena de ba na yeba mememu a your reproductive organs no enu ne sabi yebema no de sabi yede hye oba ho no enu firi ho a ye ntohwe no ye hwewa no enu so another reproductive organ ana afi ye prostate no eka ho sa organs yi nyina no emo itimi edokro no essay sa organs yi na afi no akwakofa ohawo bebre de aba bema so na wo emu ema so de no sabi omase ye friend of vagina no emo no timi say ho omutimi say the friend says cervix awodie na no na fe oma say awodie na nkasa mu uterus na womb no omutimi move fallopian tubes no tube no sister are very very important because enumu na kosua no ene sperm no ebehia na de nyinsan na ba it is a tube no say ya that means nyinsan na ntimi mbakra omo say tubes ni mu wi a omo kọ ade na nkosua no ewo mu no your friend say ovaries ovary no so no ehun hia ema na say bosumi bia no ovary no release egg etokosua say na be ya be ma no nsuo no betimi ya behia na no de nyinsan na ba say mo na say sa ovaries na fa ekosua to no kra no na akoda ne problem it no infections ya ye di hu komo ye hu hia na say one share na say one treaty na say wonim kura say wo bi na one share ho asem one kan e bedru brebe no na e ko say sa reproductive organs no na fa ye ko fa wo ene other complications are ye be sure say the wo kan kura no nya bia infection bi kura wo fa ne no say bia e wo hwe bi kura no one treaty yes ne e man ya ahomete ne say sister fia say infections we mo no omutimi se ho che because ye hu bia na man bi oba ya so ye 70-year-old na also unya infection no 20 years so imagine the number of years the 50-year interval and more na hye no ho no madi ne nya de bedru sa time na ode ba ya so ye but the woman say treatable into no say na ye ka ho asem a na wo fia na wo say wo ma waso ba ha na fa wutie ne yie im say free ne kopem fia da na ye behu se ne ye besifa e de akọ me pa cho ye number no 0244 867068 0244 867068 na sister via am say yare a ye ka ho asem enso endpoint homeopathic clinic ye ho adwuma pa nti ye free scanning ye oba se na ye tie bia no reproductive tract infections no so ye behwe e de aka ho wo ye oba na oba you just scan no for free lab no na wetu ya 300 cedis and mema so you just scan for free na lab no so akwa ye 300 cedis ti nyambo o chine beto aso Dr. Kelvin Kwaten na ye ten nka no chance abri ya 5 minutes kan ye ho na ye ntoa ye reproductive tract infection no eso ye da se